Amen? So nga, no may ito dito ay mapno tayo ti kina Diyos ti Diyos. Tapno na tayo iti pakakitaan iti langana ti picture na. Woo! Hallelujah! His character, His power, His wisdom, and His richness. Nga rumwar ka na tayo. And then mabuya na ti kina Diyos ti Diyos si Diyabiyag mo. Jadi ko na nga living testimony. Hallelujah! Oh, praise God. Iso nga ti power ti gospel, no talaga nga di true gospel ti may pipreach, makawasan ka ti kina Diyos ti Diyos. Amen. So including health, iti body, spirit, soul, and body, and even material things. Hallelujah. I-restore ni Apo Diyos amin dagijay jay biyag ti may sa nga tao mang believe ti gospel. That's the purpose of the gospel. I-restore na, i-repair na jay dinestroy ti sin, can dinestroy ti double jay life mo, can umayda ka nga set freean, warwaran kini Satanas, warwaran iti basol, warwaran ti amin nga foothold ti enemy, amin nga control ti enemy jay life mo. Awan ti karbangan dagijay tani Jesus, the Father God, by His Spirit, iti dapat nga grain iti life ti tao. Hallelujah. Amen. So now, mapantayo iti power of Christ's blood. Ado ti scripture na dyan, pagkita ka na kayo tatay, nga the gospel na may preach, ada the signs, wonders, and miracle nga sumursurot iti gospel, or mga accompany. So dahil kanaan ko ibagbaga ka na kakadwa nga preacher, kailangan nga kitaan nyo ti gospel you because kailangan nga rumuar na ito signs, wonders, and miracles. Tila dumamat, kunada nga, we do not need miracles. Ti kailangan tayo tata, kuna tila duma. Ket, tajay, doctrine. Ti kunada mat, jay doctrine ka no, kailangan nga true doctrine. Alam mo yung, itunay nga true doctrine with power. With life. Amen? Haan nga man-made rules, haan nga human knowledge, haan nga hid knowledge. Itunay nga teaching the Word of God, ket God's wisdom, God's ability, God's knowledge, God's power. Ngayon nga nakabasi. Iso makita yo, nga ado dagiti mang mangyari di biyag tayo, nga haan nga kayan ti tao nga ramidan. Hallelujah! Because God is so great, He is so powerful. Oh, hallelujah. Nung makita tayo lang na ito, han tayo mabutang ti COVID. Kaya nga, pangbutbutang ti lubong COVID, variant. Amoyo amin nagay, that's the work of the devil. The works of the devil is to kill, to steal, and to destroy. But God, our Father, in Christ Jesus, gives us life, abundant life. Amen? So, nung makita mo nga talaga ti kadakkel ti Diyos ken ka nga nagbabalay ken ka, if you are believer, the power of the Holy Ghost, nga nang create ti heaven and earth, i-compare mo na day ken ni Satan. Satan and all demons are under the feet of Jesus, under the authority of His name, under the power of His blood, under the power of His Spirit. So da dyan nga Jesus ti adaka na tayo, under na ni Satan, under na ti COVID, under na ti amin nga variant, amin nga variety ti sickness and diseases. You need to know God. Tapno handa tayo nga ulaw-ulawin ni Satan, handa tayo nga butbutngan ni Satan dito'y lubong because God
is our partner. He is within us. He is our Father. Hallelujah. He is our light. He is our covering, our shield, our protector. His power is within us. Amen. You need to know Him in your life. Amen. True revelation. So now, the power of Christ's blood. Ano lang nagiday, pinilik lang because iti message, iti blood ni Jesus ket nalawa unay. Iti Bible, dakkel, iti mensahe na dito'y kasang ko maala in just 1 hour. So now, iti reading oras ket kung ipakita diyan. The power of Christ's blood. Oh, praise God. Number 1, ngayon ko nga power of Christ's blood in your life is the covenant. Blood covenant. Iti blood ni Jesus, iti nag-ayos si Jay Calvary, can I pour out in the throne of the Father to work out the Jesus by His blood is our covenant with God. So makita tayo rin nga verses, Hebrews chapter 10 verse 29. Hebrews chapter 10 verse 29. Hallelujah. Urabahaya. Praise God. Kayos mas down, no na kami dito ikat kanayong kami ngagtatangs. Because habang ngagtatangs tayo, get the revelation of God, makikum-communicate tayo in heaven. Hallelujah. So, verse 29, basahan tayo, Ijay, King James Translation. Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified an unholy thing. So nga dagiti na duma, handa nga iun-honor, respect the blood of the covenant, nga in-insulto na daday, bagbagada nga unholy. Ano ti hang namang believe ti blood ni Jesus? This is foolishness unto them. But for us, as a believer, this is the power of God. Amen? So, dito ito yung makita nga iti blood ket blood covenant. Tinaduma iti amudan lang di blood covenant ket dayay kaslar aramidan da dito lubong. Iti kaskastan tinaduma iti blood covenant. Sugatan day jay imada, kasugatan mo tinaduma jay imada, mabalingay jay dakulap, and then pag-mixen da jay blood day, so da jay iti blood covenant kadakwada to earth. But more than that, tinaramid ni Jesus. Amen? Isungain may suna nga lang i-pour out che blood na. This is from God nga blood. This is not just a blood of human. This is holy blood. Amen? Katadyay nga holy blood of Christ. Katisutin pour out na iti Calvary, can iti heaven. Katin work out na, ti covenant tayo. Nga dayjay nga covenant, kasaan lang nga basta-basta covenant. This is eternal covenant. Next verse nga kitaan tayo, 12, verse 24 in Hebrews. 12:24. Kunanay jay, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. So makita tayo jay nga ti blood ni Jesus isu ti mediator ti new covenant. Isu ti nang sign dito'y earth iti pagsasign tayo iti covenant when no agreement ito'y ket ink.
tenta ti ballpen. Pero ken Jesus, His blood, iti nang sign na iti covenantel. Rabahaya. So dito'y it is sprinkling of His blood. Nga speak better things than the blood of Abel. Amen? Tati, amo tayo di istorya di pinatay ni Cain ni Abel. At iti dara na nag-ayos dito'y daga. Kaya tisuti napansin ni Father God the blood of Abel. Kunan na kaya ni Cain, ayan na di kabsat mo, kat kunan ni Cain, siya kaya ti mga aywan, iti kabsat ko. Kat kunan ni Apo Diyos, iti blood na, agis speak. Ano nga tati bagbagan di blood ni Abel, agis speak. For me, iti parang adal ko dyan, the blood ni Abel at the time nga nag-ayos ti pinatay ni Cain. Iti bagbaga ti blood ni Abel, vengeance, justice, justisya. Amen? Ngamtis speak ti blood ni Jesus, you are forgiven. Iti ka nga na-reconcile ka na Apo Diyos by His covenant. Nagaduti speak the blood ni Jesus. Nga kailangan nyo nga amuan nga the blood of Jesus agis speak. Amen. Timay sa nga ibagbagana kat chay covenant mo kini Lord. Timay sa nga ibagbagana is your forgiveness. Nagadu iti kayat na nga sa when the blood. Isu nga uray awan ngiwat na agsasao, adati message na, adati word di jay, agis speak jay blood ni Jesus. Amen? So, covenant. Next, 13 verse 20, in Hebrews. Kunanay jay, now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Diyo makita, katin workout ni Jesus, idinatay, ket inyag na kadatayo, iti blood of the everlasting covenant. Amen. Kailan makita yun dyan? Ito'y lubong at tulagan ka, tibagbaga tayo. Di ba tulagan tayo? Di ba tulagan tayo? Numamam da jay tulag mo nga sinainan ni Jesus by His blood. Di ba tulag tayo, Ama, nga nubilibak ni Jesus? Di ba nagtutulagan tayo nga nubilibak ni Jesus agbalinak nga niya? Nga iti naalam di covenant. Di ba nubilibam ni Jesus? Agbalin ka nga righteous? Agbalin ka nga holy? Di ba nubilibam ni Jesus? Agbalin ka nga anak ti Diyos? Di ba ma-reconcile ka iti Ama by the blood of Christ? Nagaduti dapat mo ngay claim ijay. Di ba tulagan tayo Ama? In-accept ko jay covenant because I believe in Jesus. I believe in His blood that was shed on Calvary. I believe I have this covenant with you. Amen. Kailangan na muyo na jay because sa jay di kabutang ni Satan. Ijay nga na-destroy. Oh, hallelujah. Amen. So kitaan tayo, no kitaan tayo iti old books or old covenant, Exodus 24. Dito iti picture na dajay naramid ni Jesus. 24 verse 8, iti Exodus. Okay? Kunanay jay, and Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, behold the blood of the covenant which the Lord hath made with you concerning all these words.
Kanya din, ingkasan ni Moses, tinala na the blood of the covenant, tinangiwarsiya na iti tatao. Amoyo ka di, tinangyari ka kayo, di binilibyo ni Jesus, that jay nga blood, na i-shed, na i-sprinkled in your heart. Hallelujah! Iso nga jay heart you, idi-inawat you ni Jesus, ada jay blood. Ngamhalang in your heart, even in your body. Tati pa application na the old covenant, iti blood ikargada ijay lapayag, ikargada ijay tam, iti ima ken iti saka. Lagi jay tararamida na iti, so nga na-apply in your ears, in your hands, and your feet. The blood of Jesus Christ is within you and upon you. So you have that covenant now. Adanti covenant mo kini Lord. Katadjay nga covenant everlasting. Datjay nga covenant katagpaypayso ijay heaven kanitoy earth. And heaven under the earth amuda datjay. Datjay spiritual creation. Even the Satan, amuda jay covenant tayo kini Lord. Amuda nga, no, amu tayo da nga covenant. Ijay da nga naabak. Amun na Satanas jay, so nga tikayat na nga ilimad ka na giti Christian, handa makita da jay covenant na kini Lord by the blood. But now, kaya't kung i-share na gito'y, tapno maawatan nyo, din na-receive yun ni Jesus, tina-receive yun nga may sa His blood. You have the blood of Christ. Hanyo ako na lang ni-receive ko ni Jesus. Kat anya tina-receive mo, din na-receive mo ni Jesus. Na-receive mo His life. Na-receive mo His Spirit. Na-receive mo His name. Na-receive mo His blood. Because His life is in His blood. So if you have His blood, you have His life. If you have His life, you have His blood. Hallelujah. So because of that blood, you are free to communicate with God at any time. You are free from the devil. You are free from sin. So you are free from sickness and diseases. Amin nga sakit, nga isuda dyan iti bunga ti sin, in bunga ti devil, ija life ti tao, all kinds of sickness and diseases. You are free from the devil. You are free from sin. You are free from the fruit of sin, from the penalty of sin. Because of that covenant. Hallelujah. So number 2, akitaan tayo because of that covenant, nga na-receive tayo. Number 2, nakitaan tayo. We are now forgiven. You have now received the forgiveness of sin, cleansing by the blood. 1 John chapter 1 verse 7, forgiveness. Ketno, kanang ko insursuro dito'y healing school tayo. Ganun na forgive ka, you have the right to be healed. Basta makitam in your life nga nadalusanan dagiti basbasol mo, nga napakawan kan, awanan ti right ti amin nga sakit, amin nga demonyo in your life. Isu nga di maysa nga kayat ni Satan nga ilinged kadagiti tao. Kayat ni Satan nga i-cover wano bulagan dagiday nga tattao nga handa makita nga they are forgiven. Isu nga din mahin ni Jesus no mangagas iti masakit maysa nga style ni Jesus, your sins are forgiven. Napakawanan ti basol mo. And then after nga pinorgive na isuda, rise up and walk. So if you are forgiven, then rise up and walk. You are forgiven,
Ang yaman na gidyan nga power in sickness and diseases, you are now free. Nung na-forgive ka, you are now free. You are now free from the devil. Free from sin. Free from sickness and diseases. Free from the curse of the law. Free from curse of poverty. By the blood. Amen. Hallelujah. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So na dati fellowship tayo kay Father God, fellowship tayo di maiskin maysa. Amen? The blood of Jesus. The blood of Jesus cleanseth us from all sin. All, not some. Amen. Ulitak manen, namuyo ka di iti origin or iti nagrugyan. Nangrugian ti problem ti tao ket jay sin ni Adan. Gapo ti basol ni Adan nakasrek ni patay. Dito ibiyag tayo ken dito ilubong. Romans 5 verse 12. Gapo ti basol de may nga tao nga ni Adan nga isu tinataw-tawid tayo. Nakasrek ti curse. Nakastruck ti sakit, nakastruck ti malas, ti buisit, nakastruck ti devil. Iso nga kailangan nga ti umay misyonan ni Jesus nga number 1 is the sin of Adam. Nga natawid tayo. Iso nga din may ni Jesus, He became the second and last Adam. Isuna itinatay ni Adan nga first nagbasol, badjay last nga Adam nga ni Jesus, binayada na ti basol iti cross. Iso ano in may kan kini Jesus, nagtransfer kan iti new nga puli, baro nga tao, nagtransfer kan iti baro nga biyag, nagtransfer ka iti baro nga tao, baro nga Adam, iso ni Jesus. So awan kan iti puli nga na curse because din may ni Jesus and end na ti puli ni Adan ken ka sana ited jay second Adam nga biyag nga nagungar ken patay isunta tati biyag mo sa believer by the blood of Jesus. Nadalusan kay jay old in may can continue iso nga ti biyag tayo datasan nga jay old, we are now new in Christ by the blood. Nadalusan ka by the blood. Hallelujah. Iso nga awanan ti right na jay curse nga naggapo kini Adan nga nagtata-transfer from generation to generation. Because in Micah kini Jesus cannot na diyay. Na-cut off the jay. The old has gone. The new has come. So makita yun na jay nga by the blood iyag na ti cleansing. Oh, Romans 3:25. Hallelujah. Romans 3:25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. We need to believe in His blood. Amen. Tinaduma sacrifice for atonement. Amen. Ni Jesus. Hallelujah. Kung naman iti NIV, God presented Christ as a sacrifice of atonement. Buhay ti atonement? Ti atonement, isuda jay ti sacrifice. Nga mag-reconcile ti dua nga party.
nga nakaseparate, wano agbinbinosor nga party, wano tao kuma. Ket no may offer the atonement nga daday, ket i-reconcile na daday duwa. So na tayo ti Diyos, na i-separate tayo ti Diyos because of sin, nga natawid tayo kini Adam. But in mind ni Jesus, in sacrifice na jay blood na, iso ti atonement, tapno na tayo, may reconcile tayo kini Apo Diyos. At kunanay jay, kunana, through the shedding of His blood, to be received by faith. Iso nga binilieve mo ni Jesus, dapat bilibam by His blood na i-reconcile kay ti Ama, na forgive dagiti ay basbasol nga natawi tayo kiniadan, amin nga curses, amin nga even your personal sin. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. Idi dagiti, but kadagituyan by the blood of Jesus, napakawanan amin dagiti basbasol tayo iti pas. Amen. Sino tinang ugas ng dalos? The blood of Jesus. So the blood of Jesus is for forgiveness and for cleansing. Cleansing iti basol, cleansing ti curse, cleansing ti rugit ni Satan, cleansing amin nga rugit ti sin, rugit ti devil in your life, by the blood of Jesus ket malinisan. So nga pati amoy ti sakit, rugit dayay. Rugit ti biyag. Kita nyo ni Apo Diyos, awan saksakit na, because He is pure. He is so clean. Mabaling nga kunayo dyan, di pa'y nga rod siya, pastor, ta, day ti rikrik na, di pa'y narurugitak kayam. Iso nga ibagbagak ka na kayo, nga biliban nyo nga by the blood, you are now clean. Pure and white by the blood. And resist that sickness and diseases. Because awan ti karbangana kala tayo dayay. Amen. No makita yung nga you are washed and cleansed by the blood, mabalin yung i-resist ni Satan. So kabut-butang ni Satan nga maawatan tayo dito'y, because ni Satan unclean spirit. Isu nga handa ka nga basta-basta masagid no mum the power of the blood. Nga because of the blood, nga holy blood, because the blood ni Jesus, holy blood, righteous blood. The life of Christ is life. The life of Christ is health. Healthy life. Healthy blood. Amin nga blood ni Jesus, no anya di blood na, ket bilibam na jay, isu tina-receive mo, itinamati ka. Di ba no, check up dati saksakit dito'y, itisensya, check up na di blood, di na makita no da sakit na. But the blood of Jesus is pure health. So if you have received that blood, dalusana your blood. By the power of the Holy Ghost, so may kat nagiti diabetes, nagitay nga high blood. Oh, hallelujah. Amoy din nagbasol ni Adan, nakastruck ti rugit iti blood. Ti pinasok ti sin is the blood. Amoy numangan kay ti prutas, daday juice, daday prutas, mapan iti blood. So dinanganda Adam can Abe itaying tree of good, of knowledge of good and evil, that they choose na daday, pinmasok iti blood. Isu nga na-contaminate iti blood tayo iti sin. Because of that. So iti sickness and diseases,
aday jay blood. Curse, aday jay blood. Poverty, aday jay blood. That's the reason no apeng in mind ni Jesus. To shed His blood for you. Amen. Iso ano resibam ni Jesus. The blood ni Jesus ti bilibam nga flow in your body. Iso nga ma-cleansan the blood. So nga abnormal ti blood sugar, abnormal ti blood pressure. By the blood. Mo iti may isang kayat na sa wind and mind ni Jesus substitute na jay sarili na. Tanagbasol ti tao, iso nga inala na aming nga basol, inala na aming nga sakit, inala na aming nga lunod, inala na aming nga penalty, iso na tina-penalty jay cross. And end na jay first nga Adam, nga dinag-resurrect, iso na jay second Adam nga full of power. Ket idin-receive tayo ni Jesus in the Spirit, nag-resurrect tayo. Iti new life with Him, with power. So your life as a born-again believer is the life of Christ now. His blood is in your bodies, in your bones. So nung biliban nyo na jay, madalusan. Kayo karing saksakit, lang ang madalusan ti basol. Madalusan kayo ti saksakit. Madalusan kayo kadagidjay nga evil spirit nga narurugit. Oh, I have the blood. I have the holy blood of Christ. I am forgiven. I am now cleansed by the blood. I receive, I believe. The blood of Jesus is in my bones and in my muscles. The blood of Jesus is in my blood. The blood of Jesus in my brain. The blood of Jesus is in my soul and my spirit. And the blood of Jesus is here on earth today. In heaven and in earth and under the earth, the power of Christ's blood is there. Amen. We need to believe in this. Dagito iti confirm the Holy Ghost if you believe. Amen. So nung makita yun dagito iti biyagyo, ag work the Holy Ghost, i-manifest na da jay nga life, i-manifest na jay health. Oh, hallelujah. Next. Kitaan nyo pa ini verse, basaan nyo doon Hebrews 9, verse 21 and 22. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Now, one the blood nga na-pour out, na-ibukbuk, awan ti mapakawan nga basol. But praise God nga dati blood ni Jesus. So nga, dati bayad ti aming nga basol. Ket no nabayadan jay basol nga ramot ti amin nga curse, ramot ti malas, ramot iti connection ti devil, ket no naugasan ken ka, awanan ti connection na. Hallelujah. So nga tumautawag, hanyon nga aksepan pay. Naputo din ti connection nyo da. Tapadasa na nga tawagan jay flesh you. So nga we walk by faith, we walk in the Spirit, not in the flesh. Magnakay jay biyag mo in the Spirit now. Tatikunta-kuntakan ni Satan jay old life. Awan ka ni jay old life. You are now new. New man, new creation in Christ. So ano kuntakan na jay old, natayan day ay. An mo yang amo nga naipunpunan diya kunam ka ni Satan. Awan ang connection mo dito nga biyag. Nakakonekan dito ijay heaven. Nakakonekan ka ni Jesus. Nakakonekan ka ni Apo Diyos. The connection nan ka the power of God.
life of God, blessing of God, Spirit of God, health of God. Hallelujah! Oh my Lord! Dagito'y tibiyag ti tunay nga believer. Ilamlamang ni Satan. Ngam kayat ni Apo Diyos nga expose. So nga ipipreach ko kada kayo. Taado ti believer man pa'y nga handa nga mo ti binilbelieve da ken ni Jesus. Believer da lang because nariknada nga na born again da. That's the only reason. Ngay bagbagada nga they are believer, but you need to know more about this. We need to know more about your life in Christ Jesus. Hallelujah. When ni Jesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. This is the truth. So ano makita yun na dahi? Oh, uray lang agdungdungag kayo today nga preaching, mas daw kayo, you are now healed. Ang ko pala ngayon, pray, anda kayo, you are now healed. Kaya na Apo Diyos nga ramitan na dyan. Kita nyo, the service tayo, the Sunday, hanak ka nagkway the healing, salvation. Kami din nag-pray tayo the salvation, nag-receive the jay, kakabsat, and then adatin may nga nag-testimony, nga datin may sa nga da-ulcer na jay, kat idin-receive na the salvation, forgiveness of sin, nahilan, the ulcer na. You see that? Kailangan gayon makita yun, ti Diyos, He is real. He is a person. No adda tayo mas adda isuna. Tawan tayo kumano awan isuna. And He is so big, He is so great, God. Oh, kailangan nga makita tayo ti kadakkel ti Diyos. And the power of His blood. Amen. Next is protection. The blood of Jesus, the power of Christ's blood is our protection. Exodus 12, verse 13, nga dagos. Oh, hallelujah! Amen, amen, amen. Praise God. 12:13. The istorya ditoy. The istorya is Egypt. Kapno ba shortcut tayo na diyang istorya. At that time, kunwari Apo Diyos kadagiti Israel, tira ito yung arabi, umay the angel of death. Umay ni patay, nga magpatay ti amin nga una-una nga anak ti animal, kinina-una nga anak ti tao. So for you, da kayo nga Israelites, tiaramidan na yung maghala kayo ti karnero. And then, alaan nyo di blood na, katikabil di doorpost ti balbalayo. And then at that night, kailangan sumrak kayo di nagtibalay. Ngayon, itinamarkaan di blood, ti ruwangan na. At kunani Apo Diyos, when I see the blood, ito verse 13, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, nung makitak di blood, iti balayo, I will pass over you. Labsan kayo kunari Apo Diyos. Ti maisang kayat nasa wandayay, I will spare and protect you. Hallelujah. When I see the blood design. Kat nung makitak di blood, labsan kayo kat di angel of death. Ang asumrak iti balayo. Ito ti-claim na giti na duma, biblical ti quarantine, biblical na siya agyan tayo di balbalay tayo kung kunan na giti, nagado nga mga sursuro iti, time iti rugrugi na ito nga quarantine. So agkulong tayo, agobey tayo, agkulong tayo, handang nga nakita na misda the message. Hanga basta agkulong ka. Ora agkulong ka na awan jay blood. Ti
Ti amo da basa kulong ka masave ka, the angel of death. Tinbaga ni Apo Diyos, use that blood. When I see the blood, no makita ti blood, I will spare and protect you. Labsan kayo. Amen. And the plague, and the plague, anya ti plague, didigra. And the plague shall not be upon you to destroy you. The plague shall not be upon you to destroy you. Haan nga umay jay plague ka na kayo because that blood. When I see the blood, I will spare and protect you. Isu nga itatangan new covenant, that is in the old covenant. But in the new covenant, the blood today is the blood of Jesus Christ. Kunan Apo Diyos matlang tata, when I say your faith in the blood, when I say your faith in the blood of Jesus, I will spare and protect you in the plague. The coronavirus variant shall not be upon you. Hallelujah, by the blood of Jesus. Oh, Ramahaya Rabase. This is the power of the blood. When I see the blood, tidak duma kunada. Iso nga ti kararagda ka na yun, protect me by your blood, by your blood. Mayate jay, tin-work out chay blood is for your protection. Pero sino ti mang protect? Iso na matlaang. The God of heaven, the God of the Israel, the God of Abraham. Kunana nung makitak jay blood, protektaran da kayo jay blood. Hanang ako na, when I see the blood, I will spare and protect you. So nung makita ni Father God, jay faith mo jay blood, He Himself will protect you against Satan. Nung makita ni Father God, jay faith mo jay blood, iso na nga mismo, timang protectan ka against all plagues. Hallelujah. Oh, Rabbi. So for me, I believe in the blood of Jesus. So thank you, Father. You are my shield. You are my covering. You are my protector and protection. Because kinunam nga nung makitam di blood ka na kami, you will spare and protect us. So God is our shield. He is our protection against COVID, against sickness and diseases, against death, against Satan, against demons. And God is greater than them. Hallelujah. Verse 22 and 23. The Exodus matlang chapter 12. Kat in may nangyari da jay, may jay angel of death, as malang tata, da jay angel of death, virus, kenda dumapay. Dito'y lubong, tiberbero ko na nga protection, kaya kakayahan ti tao dito'y lubong. Pero tinaramid ni Apo Diyos nga protection dagiti anak na, the blood. So nga sabali tayo nga Christian kadagiti unbeliever. No ti Christian kat naka dipindarda iti kakayahan ti tao. Itihan nga Christian kunakiti da tayo nga Christian nga believer nakadipindar tayo iti finished work of Christ. Nakadipindar tayo iti God. He is our Father and we are His children. Hallelujah. Kitaan nyo di bagbagada nga protection dito'y lubong walang kasiguraduhan. Ngamken ni Jesus.
sigurado. Awan mintis iti word of God. Nakakita kayo ba nga nagmintis? Iti promise of God, zero. Nagkamali ba naging prophecy? No. Apay ngamin, mabingsan, nga believe tayo, kadagidjay, nga inventions of men, kat saan tayo nga believe, ijay creator of men. So now I encourage you to believe, ijay creator mo. Han nga inventions of men, because the inventions of men are the inventions of men nga from the devil. Han nga amin nga inventions of men are good. In Ecclesiastes 7, create ni Apo Diyos si tao nga righteous, but they sought out many inventions. You see? Amoyo, karigid invention, even dagijay kwa, no amoyo lang dajay book of Enoch, kanya nangyari, the time, the Noah. Amoy isudat tinang isursuro ti ululay da samyasa. Yung book of Enoch day. Surasuruan da ti tao nga agadal ti bitbitwin. Sudat tinang isursuro ti albularyo. Sudat tinang isursuro ti cosmetic. I'm so sorry. Sudat tinang isursuro kadagidjay nga ululay. Tapno polyuton da ti mind di tao tapno handang agtras kini Apo Diyos. Apay nga nailumang da jay, hanga kayat ni Satan, nga maamuan di tao dayay. But, ni Apo Diyos sinlead da kay jay, kasi kinote ni Judas da jay. Ijay Judas, tibok ni Judas, kas kuna ni Enoch, kuna ni jay. So nga nag-interesado kanya rito nga Enoch. Nakot mat ijay Hebrews. So pinadas ko, nga in-check dayay. Kat nasaraka kayo makasjay. So nga do ti inventions of man, kahaan nga plan of God. Amen. Tati purpose da samya sa ijay, dagijay fallen angel, or dagijay nga nang asa-asawa nga iti bababae nga diyay. Nga nag-anak da ti giant. Nga diyay, so nga nilayos ni Apo Diyos ti the whole world. The reason is, na contaminate ti pulin ti tao, imbis nga pure human, pure man, nga image and likeness of God, na salinan da iti puli dagijay nga rebellious nga angel. Iso nga nilayos ni Apo Diyos at kayat na ti tao pure, handa malalaukan iti puli ti angel. Mahawatan niyo. Diyay di kinadakas na rin. So dinadal ni Apo Diyos tap nurumwar ni Noah nga pure. Amen. Pero still atang na deceive ti tao because adadar gijang spirit. So nga dado ti inventions of men datang magdadadal ti faith ti tao kini Jesus. Pero ti kayat ti Dios laeng kumati pagtrasam is in Him alone. Umay to the time. Ipamplanoon na ti two world. Ipamplanoon ti Russia, pamplanoon ti America. Ng mga rami dati biochip ay kargada di brain. Because these coming years, ma-destroy ti brain dagiti adu nga tao. In-starta dito yung COVID. One day, iti suggest namanan, kargaan tayo ti brain nyo, tapno amin nga information nyo mapan iti brain. Ang tandaanan nyo, dadya nga invention, that's not from God. Because ti kayat ti Diyos ti tao, His Holy Spirit, ti mangimanage si James Spirit, soul, and body tayo. From the very beginning, ting kabil ni Apo Diyos si Jay tao, His Spirit, tapno agbiagda as He is. Han ngayon plano ti Diyos, ti mind tayo ngay manage ti technology. Ti mangi manage, ti mind tayo, ti mangi lead is the Holy Ghost.
So nga dagijay nga inventions, that's not from God. So nga kitaan nyo, baka ibagbagan ng tumanan, ikargata yun, di panunot yun, di muging yun. I believe in this. Because panag-adal ko ti Revelation, kung nagidi prophecies, mapandi eh. And then madamdama, dagidi kwarta tayo, haanan nga di bangko, dito ima tayo nga ikargada. And then high-tech. Amoy dagiti mahilig ti high-tech maaladay dyan. Nagmayat mo tiyo na ni kargada, di magbayad ka lang, tatat! Mga na hinala. Mayat awan makatakaw. Apan ka ag-market, tatat! Kanako na nalangit ay. Ada amin na ni Jaya kwartam. Kaya na di ay. So nga nagmayat tiyo yun, awis tilubong, but that is now the fulfillment of the prophecy. That's now the fulfillment of the Antichrist. But praise God, handa nga makatik over na kita, gingana nga the Holy Ghost. Ti Holy Ghost nga da kada tayo, timang laplaped. So nga under na palang isuda. So nga handa makatik over intiramente tatama kita yo. Because ano palang ti Christian, anak ni Apo Diyos dito'y earth. Ingana nga marapture tayo sada makatik over intiramente. Pero padpadasan dan nga i-apply. I-control. I-control lang to government, religion, can economy. But praise God, ada tayo pa lang. God is higher than them. Amen! Isung ano kitaan tayo rito i-end ko dyan. Verse 22 and 23. And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin or basin, tiraduma, at kunanay dyan, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin or basin, and none of you shall go out at the door. Awan ti rumwar ka na kayo of his house until the morning, because that night ngag-attack diyay. For the Lord will pass through to smite the Egyptians. And when he seeth the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer hanang i-allow, hanang ipalubos the destroyer to come in unto your houses to smite you. Amen. So makita yun eh. Iso nga the blood ni Jesus is for our protection. Pero sino timang protect? God Himself. So you need to believe in that blood. Nga tin-work out the blood ni Jesus, your covenant, tin-work out na for your cleansing, for your forgiveness, tin-work out na for your protection. So if you believe in that blood, you work out the Holy Ghost diyan. Adu pa itikat ko nga isuro dito eh. Pero my time, kahit nadanon ti oras ko. Hallelujah. I believe nga nakatulong da dyan. So nga inawat yun ni Jesus. Kailan makita yung tinaawat yung nga may sa ni Jesus, His blood. His blood, His life. So nga Jesus is your life because of that blood. Kat the life of Christ, powerful. The life of Christ, heavenly. The life of Christ, healthy. Zero ti sakit ya life ni Jesus. Iso din nagbalahikan ka. Idinawat mo ni Jesus, anya naawat mo, His life. Han nga mabalin nga sinumraken ka ni Jesus, ngawan, jay life na. Han nga mabalin nga sinumrak ni Jesus ken ka, nga awan, jay power of His blood. No inawat mo ni Jesus, tagijay ti resiba mi jay biyag mo, tapno aday confirm ti Holy Ghost. Iso ano biliban nyo na dahil nakaridi ti Holy Ghost to confirm that message in your life today. Iso ngay din ito yung oras. I encourage you to
to believe in His blood. Nga by His blood, nakareconcile ka kini Apo Diyos sa dang kati-covenant with God. By His blood, you are now clean, pure and white by His blood. Mabalin nga kung kunaan ti enemy ka na kayo. Ano pa'y matikurang ko, pastor? Amoyo jay blood, timang cleanse kadagiti kurang mo. Suhan mo ngay batay, di pamati mi di kurang mo, ibatay mo di blood ni Jesus nga mang cleanse. Umuno na ti faith, santo manifestation. Mabaling nga kung kuna dinaduma, apay ngay ngarod nga dapalang ti sakit. Kailangan nga bilibam first, santo ma-destroy na gidya yung works of the enemy. Kailangan nga maamuam, kiti accept mo na gidya in your heart, aging ganang ag-manifest, aging ganang agbalin nga rima word, aging ganang agbalin nga testimony in your life. So if you have Jesus, you have His blood, you have His protection.